Ndagusuhuje kandi nkwifurije kugira ibihe byiza. None turi kuwa gatanu z'ukwezi kwa munani umwaka w'ibihumbi 2023. Iyi ni CMC TV Rwanda Citizen Media Center TV. Njye nitwa Jean Bosco Kabayisenga, nkwaye ikaze mu makuru yacu. Amakuru yacu tugiye kukubwira ko Brigadier General Rwivanga Ronald yavuye imuzi umusaruro w'ibikorwa bya RDF muri Cabo Delgado. Amakuru yacu ariko nanone turaza kuba turi kumwe n'uruganda rw'Isaro. Ni uruganda rukora kawunga keza, kawunga gaseye neza. Aka kawunga gashobora gutuma ugira imbaraga mu mubiri wawe. Aka kawunga kandi kamaze guhabwa icyemezo cy'ubuziranenge n'ikigo cy'igihugu gitsura ubuziranenge Rwanda Standard Board. Niba wifuza kurangura gutanga komande, bahamagare kuri nimero 0788 6551468 cyangwa ubasange mu karere ka Rulindo ni mu murenge wa Kisaro. Nkwaye ikaze ku buryo burambuye. Umuvugizi w'ingabo Brigadier General Rwivanga Ronald yatangaje ko kuva muri Nyakanga 2021 ubwo ingabo za RDF zari zigeze mu ntara ya Cabo Delgado zakoze akazi gakomeye guhera mu ntara zitandukanye zirimo Pararma n'izindi, zirukana ibyihebe byo mu mutwe wa Ansar al-Sunna. Ibyihebe byo muri uwo mutwe byibasiraga abasivili bikabica bibibasiye, bibaciye imitwe ndetse bikanabatwika bikoresheje essence za polisi. Ibi bitero kandi byari byarahitanye abaturage barenga 3,000 mu gihe abarenga 800 bavuye mu byabo ndetse byinshi mu bikorwa by'iterambere birahagarara kubera umutekano muke. Ibikorwa bya Jamaat Ansar al-Sunna byo kwibasira ubuzima bw'inzirakarengane no gukorana na Islamic State byatumye ku wa 10 Werurwe 2021 Amerika isohora itangazo rivuga ko washyizwe ku rutonde rw'imitwe y'iterabwoba ku isi. Umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda General Rwivanga Ronald yabwiye RBA ko kuva ingabo z'u Rwanda zagera mu ntara ya Cabo Delgado ibintu byahinduye isura ku buryo bugaragara. Yagize ati, kuva icyo gihe kugeza uyu munsi ntabwo umwanzi aragaruka. Bivuze ko abasirikare bacu n'abapolisi bafatanyije n'abasirikare ba Mozambique twashoboye gucunga umutekano muri utwo turere tubiri. Uyu kandi yavuze ko nyuma yo kugarura umutekano mu gace ka Cabo Delgado no kwirukana umwanzi hakurikiyeho igikorwa cyo gukurikira ibi byihebe aho byari byarahungiye. Icyo gihe ingabo z'u Rwanda n'iza Mozambique zagiye mu gace ka Makomia zifatanya n'iza SADC kugira ngo ibyo byihebe byirukanwe mu ishyamba rya Katupa ahitwa Kai. Ati, naho turamwirukana dusanga ahantu henshi hagiye hihisha ibikoresho byabo. Ati, twe twaramwirukanye bigaragaza ko ariho yari yarimukiye avuye mu birindiro bya Pararma ndetse n'ahandi hatandukanye. Umwanzi twaramwirukanye ndetse rwose niyo ntego yacu. Yakomeje avuga ko hari ibindi bice ibyihebe byari byarashyizemo ibirindiro nka Mbau ndetse n'ibindi bitandukanye, by'umwihariko hafi y'umupaka wa Tanzania. Aho hose ngo byakuwemo muri ibyo birindiro. Atanga urugero nko muri Nica Duruvuma. Yagize ati, ingabo ziyobowe na General Nkubito umwanzi zarahamuvanye. Twashoboye kubavana muri ibyo bice byose. Umwanzi yahungiye ahitwa Anchube, ari naho ingabo zacu zagiye umwaka ushize, naho zashoboye kumuvana ku birindiro. Imwe mu mbogamizi hari ni uko ngo hari ubwo ibyihebe bijya biva aho byihishe bikanyura mu birindiro bya SADC bishaka gusubira ku ruhande rugenzurwa n'u Rwanda, gusa ngo nabyo birakurikiranwe mu rwego rwa gisirikare. Abaturage 190 bamaze gusubizwa mu byabo. Ubwo ingabo z'u Rwanda zajyaga mu ntara ya Cabo Delgado, ibintu byaradogereye intara yose nta n'inyoni itamba, abaturage barahunze ubwicanyi bakorerwaga amanywa nijoro. Umutekano umaze kugaruka, ingabo z'u Rwanda zashyize imbaraga mu bikorwa byo gusubiza abaturage mu byabo, aho ubu iyo ugeze mu mujyi ndetse no muri iyo ntara ya Cabo Delgado usanga ubuzima bwaragarutse. Rwivanga yagize ati, kugeza ubu tumaze kugarura abaturage 1,090. Urumva ko ari benshi. Ati, rero nubwo bavuga ko bari benshi cyane hafi 800 barahunze, ariko uwo mubare urabona ko ari munini cyane. Hari n'abo tutajya tubona, baza bacuruza barangiza bagasubira mu bindi bice, wenda bagiye ahandi, ariko nibura abantu turinda abaturage basubiye mu byabo.
Yavuze ko amashuri yamaze gufungura ku buryo ubu abanyeshuri biga nta nkomyi, ikindi kandi ni uko hafunguwe amavuriro ahantu hatandukanye ndetse n'abaturage bahabwa serivisi z'ubuvuzi mu bitaro bya gisirikare. Yagize ati tumaze kuvura abaturage 600 abantu 160 urumva ko ingabo zacu zirafashanya by'umwihariko zigafashanya n'iza Mozambique kugira ngo tuvure abaturage. Icyo kiri mu bintu bikunze gutuma abaturage bagaruka mu byabo bava aho bari barahungiye kugira ngo basubire mu byabo. Twajyanye n'imiti nk'iya malariya yarafashije cyane, abaturage bava aho bari bihishe kugira ngo bagaruke mu byabo. RDF yafashije abari mu nkambi hafi ya bose bavamo, abasigaye ni bake badafite uburyo bwo gutangira ubuzima mu gihe baba basubiye mu ngo. Ubu leta iri kubafasha kubona uko bajya gutangira ubuzima. Yagize ati inkambi bisa naho zagabanyutse, abantu baragabanyutse cyane, nta nkambi twakita ko ihari, ni ahantu abantu baba bashaka ubufasha bwa leta kandi naho ni hake. Usibye ibitaro n'amashuri, mu gace ka Cabo Delgado hafunguwe isoko ry'amafi ndetse n'ubuyobozi busubira mu nshingano nyuma y'igihe bwari bwaratinye kubera ibibazo by'umutekano. Ati turanyuzwe cyane iyo umwanzi arekeye kugaba ibitero mu baturage, twavuga ko ari icyo tugezeho cyane. N'ikindi iyo abaturage bishimye ubuyobozi bwabo bwa Mozambique ndetse n'ubwacu n'abasirikare bacu bidutera ishema. Iyo bavuze ko ingabo zikora akazi uko bikwiye bituma basubira mu byabo bizeye ko umutekano uhari, ni byiza cyane. Yavuze ko kandi ikindi bashimira ari ubufatanye n'ingabo za Mozambique kuko iz'u Rwanda ziziha imyitozo kandi bakigira kuri RDF. Ikindi yavuze ingabo z'u Rwanda zishimira imikoranire ya SADC. Yagize ati twashoboye no gufatanya neza na SADC ku buryo byatwemereye kujya mu birindiro byabo kugira ngo dufatanye nabo kwirukana ibyihebe. Ahantu twumvaga bavaga badutera twashoboye kubavanayo tubifashijwemo na SADC. Twavuga ko ari ibintu byiza. Amakuru yacu tuba turi kumwe n'uruganda rw'Isaro, ni uruganda rukora akawunga keza, akawunga gasaye neza. Aka kawunga gashobora gutuma ugira imbaraga mu mubiri wawe. Aka kawunga kandi kahawe icyemezo cy'ubuziranenge n'ikigo cy'igihugu gitsura ubuziranenge Rwanda Standard Board. Niba wifuza kurangura gutanga komande bahamagare kuri nimero 0788 65 14 68 cyangwa ubasange mu karere ka Rulindo ni mu murenge wa Kisaro. Reka ngushimire cyane wowe ukunda ibiganiro byacu.